Nongeye kubasuhuza. Iyi ni Flagy Top TV, ngiye nyita Flagy. Uyu munsi Chris Easy ashyize indirimbo hanze ayita Naumia, ayikoreye mama we, avuga buryo ki mama we yari uw'agaciro, avuga buryo ki mama we yari umuntu w'ingenzi mu buzima. Iyi si niko bimera, tubura abantu twakundaga kandi batagaruka, kandi n'abasigaye ku isi akaba bataruta abo bagiye. Chris Easy rero amaze kuba yashyira indirimbo hanze y'agahinda kenshi cyane, avuga ku rukundo rwe na mama we, imibanire ye n'urukumbuzi amufitiye. Munyarukire ku rubuga rwa Chris Easy, murayihasanga indirimbo yitwa Naumia, harimo amavideo ya kaka wiwe. Chris Easy cyara kiri umuraperi ari kumwe na Mary wiwe, so ni ibintu biri very sad, bibabaje, ariko iyi si nyine ni gatebe gatoki, ibibaye turabyakira, nta kundi byagenda. Ariko iyi ndirimbo ubaye utarayumva wanyarukira ku rubuga rwa Chris Easy ukayumva. Birarenze, ariko ku isi nyine niho twisanze. Yari inkuru y'incamugongo ku bakunzi b'umuziki muri rusange, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Abantu bazi Chris Easy cyangwa se Rukundo Christian, ubwo yaburaga mama we umubyara mu minsi yashize. Yari umubyeyi ukiri mutoya, ukiri muto cyane, ariko nyine ntibyabaye ngombwa ko aguma mu buzima. Abantu murareba iyo video ya Chris Easy, murabonamo na mukecuru wiwe, umuryango wabo wari so funny. Ariko nyine uko imiryango igenda iburamo abantu bamwe na bamwe b'ingenzi, nuko isi iteye, bamwe turakura tugapfa, hakaza abandi, nta kundi. Ariko iyi ndirimbo nuyireba nawe yakwibutsa ibintu byinshi cyane. Chris Easy rero mu kuba yakora ino ndirimbo, hari ahantu muri description y'iriya ndirimbo mugende muyisome, yanditse ngo iyi ndirimbo igenewe buri wese wabuze uwo akunda. So urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Chris Easy, Rukundo Christian, wari ufitanye umubano wihariye na mama wiwe. Mama wiwe buriya yari umuntu umushyigikira cyane. Muraza kubona muri iyo video, harimo video mama wiwe bari gufatanya kurapa indirimbo ze, atari kuvuga ngo buriya hari umubyeyi uzagukunda ariko wabaye umusitari. Kwa mama Chris, indirimbo batangiye kuziririmba na Chris akiri umuraperi, ataraba n'umuntu urenze. Mutagira ngo ni biriya mwabonye ejo bundi bakorana twa tuvideo two mu ntana. Chris yaramaze kwamamara, na kera hose bari bafitanye umubano udasanzwe. Mbega navuga ko mama wa Chris yamushyigikiye mu muziki kugera hageze ubu ngubu. Ndakeka ari mama we wamuteye motivation, none nyine yabashije kuba yamusigamwa ubu buzima. Natwe tuzabuvamo haza abandi, n'abandi bavamo haza abandi. Aho twisanze nyine nuko hameze. Uzakora ibyawe mu gihe ukiriho, ukibonwa n'abantu, ko bizageraho hasigara izina ryawe. Nuba warakoze nabi ntabwo izina ryawe harizavugwa, nuba warakoze neza okay, ibintu bizagenda neza, uzasigara mu mitwe y'abantu cyangwa se mu mitima yabo, ntabwo bazakwibagirwa. So guys, murebe ino ndirimbo, murabona utuvideo tw'urukundo na mama wa Chris, mukecuru wa Chris. So guys, mbashishikaje kureba ino ndirimbo, kandi mukomeze munakanda subscribe, nagira ngo mbamenyeshe amakuru mashya ko Chris Easy yashyize indirimbo yitwa Naumia hanze, akoreye Mary wiwe nyuma yuko amusize muri uru rugendo rw'ubuzima.